wal ardu uiddat. Uiddat. Ini hati-hati tuan-puan. Dulu. Bariskan dia depan, muncungkan bibir. Jadi kita masukkan pada huruf ain ni, ain berbaris bawah. Okay? Pastikan keluar di tengah-tengah kerongkong. Uiddat. Keluarkan angin pada huruf ta yang mati. Uiddat lil muttaqin. Okey. Jadi qaf ni bila berbaris bawah tidaklah setebal seperti berbaris atas. Cumanya sama juga keluar di tekak ataupun naik pangkal lidah. Lil muttaqin. Okey, mutta. Jangan tuan-puan bariskan dia muttaqin. Jadi ta ni adalah huruf yang nipis. Okey, jadi masukkan pada huruf ta secara nipis saja. Lil muttaqin. Okey, dapat tak tuan-puan? Okey, kita